Thanks very much, Bageshu. We're moving straight to the program for the day. It's a very brief program, colleagues and the leadership on the table. We've got a few items outlined here. And we're also mindful of time, looking at the kind of weather that we're experiencing in Polokwane in particular. Without any waste of time, we're going to move to item number 2. Molo re tlo kgopela the executive mayor of Capricorn District Municipality, Magorina Mema Midupi Tefu, ke councillor number 1 mo districting ya Capricorn. Gore batle ba re amogele mo mabong a bona. Halala mmusho wa gesho wa Limpopo halala. Halala premier na halala. Halala MEC di khere halala. Re sa lebale le moreki wa rena yena MEC wa ditšhelete ke Jesfaka se ki dumedishe tona kholo ya rena Magorena Magolimpopo Dr. Poppy Ramathuba ke boye gape ki dumedishe le MEC wa rena MEC wa di khere ntate Ratshweni MEC wa rena wa ditšhelete ntate Khabo Mawai ke bushe gape ki dumedishe modula stulo wa ra le ntsa tsedi abatsamaye baite batsamaya le CEO, the newly appointed CEO barale ba gona mo ki bushe gape ke dumedishe HOD wa rena wa public works ki dumedishe gape ke bona le MEC wa rena wa tsa dipapadi ba sa tlo re joina mo le bona ke ba dumedishe ki dumedishe ba shumedi ka moka ba ba dira moshomo mo botse wa bona ditsela tsa borna di a khuriwa ba ba leng gona mo ba public works le rale ke re thobela mesong ye mebotse mo districting ya gesho ya Limpopo premier le MEC ke kwa ke le motlotlo kudu because malobanyana mo we were just here in the same place mo elo reng you were also handing over the yellow fleet. Today we are also joining you here as you hand over the yellow and the white fleet. And I must indicate that as practitioners of local government, rena ma councillor di khere tše di thusha rena kudu because ge re eta re tsamaya re dira se re se bitša gore ke IDP consultation programs. Selo sa bobedi sa mathomo se batho ba llang ka sona ke meetse. Sa bobedi se batho ba llang ka sona second priority ya di community tša rena ke ditsela and mbuso wa gesho wa civil administration ka fase ya boetapele ba go rena mago rena Dr. Poppy Ramathuba o respondile ko kholo ya ditšhaba tša ga borena kholo ya magoši ya ga borena re no re fela re reng re a leboga mo premier le exco ya ae
for make sure re le rena re le makhanselara re kgona go tsamaya gabotse ge re ya ko magošing a rena se segolo gape ke gore le tshwanetse le tsebe gore dikgerekgere tše di a re thuša ka baka la gore rena a ke re mo dimasepale khuma le gore a tlhaeletša ka tše tša mašeleng ge šetse re na le mago premier le MEC ka nako nngwe khuma le gore dithanka tša rena tša meetse di tswile public works ba re thuša o iša meetse ko ditšhabeng tša rena ge šetse go na le mago so for that we are really grateful ditšhaba tša rena kudu-kudu ba le gore tlabe le berekiša dikgerekgere tše a re di tlhokomeleng ke a leboga ebile ke leamoetše mo seleteng sa gešo sa Capricorn district halala MEC wa rena halala re a leboga executive mayor go ba le kgonne gore amogela letšatšing la lekgono item ye e latelang and I'm that kind of program director lo o rafla kulo ya kitima le tla ntshwarela speed se lo re ke tlo tsamaya ka sona mo ba bagolo re lo dilana le item ya latela eling acknowledgement of guests ke tlo thoma mo ka thoma ka head of administration ke ntate Motlanke Phukunzi ke o lo re etetše ba šome ba dikgerekgere at that admin level ka tshilanuka ka kitimela kwa Rose Agency Limpopo ka acknowledge the chairperson of the board ntate Mostsedi ke ba lore ba detetše pele kwa a ba tsamaye ba le one ba tsamaya le a ke tsebe new from the box e fela ning mara le nna ke tla no re ba tsamaya le new from the box ntate Makita Chisane the CEO of Rose Agency Limpopo. Colleagues, all of you feel acknowledged ke no thoma ka ditlhogo tša lena gore le tsebe ra le bona le gona ka mokane ga lena ke tlo kitimela mo tafoleng ya mo pele mo re lo acknowledge ba le gore ba sa tšo fetša go bolela ke the executive mayor of Capricorn district Metefo ke mokhansela wa rena o mogolo wa ba gape le mo le go tla phetiši wa kgoro ya dikgerekgere ntate Ernest dikgerekgere Ratšhweni ke ba le gore ba farafarile tonagolo nka se ba tsebiše o ne le ba le gore ba file maatla ya gore ba tle ba tsebiše mo pele ga rena wa ba gape le ntate Jerry Maseko ntate Jerry Maseko ko mo lekgotla phetiši wa sports arts and culture mo provinceng ya rena ya Limpopo if I acknowledge the presence ya MEC Mawai ba ka no di tšea ba di isa di-auctioning ke ba le gore ba re kgonne go thusa gore re kgone go ba le metšhini ye re be le yona ke ba le gore ba dutse mo mafelelong ke kgopela ba le gore a la tshwara selo mo matsogong re bethele baeng ba rena matsogo ba le gore ba dirile re kgone go fitla mo letšatši la lekgono re ile go ya to the next item mo le gore ka tlhompho e kgolo ke ile go kgopela MEC Mawai MEC Moreki the MEC for Treasury gore ba tle mo pele ba tle ba fe our honorable premier a message of support ya re lebeletše mošomo wa letšatši la lekgono MEC Moswara Marapo, the Honorable Madam Premier, Your Worship, the Executive Mayor, my colleagues, MEC Ratšhweni, MEC Maseko, Head of Administration, leadership of RAL, babereki ka moka. It is indeed our pleasure. In fact, as a refifela message of support, we always speak, and at there where we speak and ask for authorization of budgets, we say we are allocating as the Premier would have directed. But today we are not talking about the money. We're talking about what the money has bought. Yeyona. In Tokisha Manzwi. I can't speak more than that. But those of you who did not understand the 7th administration, if it doesn't mean to you anything, because it is unbelievable that we can see the evidence, a portfolio of evidence. This is it. Those who spoke about it are here, and they're saying to the public, here we are. For these words, we want to really support even more of this to come, because when we see what the money that we work with works, we feel everything is at work, and works is at work, and the work is the work that we want to see. We thank you.
No re a leboga MEC Mawai. Re a leboga kudu re kgopela re ba dudiša fase ka go ba bethela matsogo. Se ya ka xiphemu lexi landzelaka xa nongonoko wa siku laha hi ku titsongahata hi nga ta kombela MEC Dikgerekgere Rajoyini ku ri va tle mo pele va ta hi nyika marito mambirhi manharhu va ri karhi va yimisa muyeni wa hina wa siku. MEC. Ke a leboga ntate Tiba ntle le go senya sebaka ka baka la gore le go la re atlela dipolelo. Ke thome ka go tamiša Mmago rena mo Mmago Setšhaba, the first female premier ya rena mo province ya Limpopo, mme Dr. Popira Mathuba. Ke tamiše malekgotlaphethiši a le go gona mo molekgotlaphethiši wa Mashele ntate Mawai le mokgotlaphethiši wa tša dipapadi wa ileng a re ke le botšeng bile go sasa go letle le Tlatšeng stadium ntate Jerry Maseko re a go tamiša. Re tamiše Mmago rena mo number 1 citizen ya mo Capricorn District Municipality Mmago rena Mamedu Pitefu re a go tamiša kgaetšedi yaka. Ke tamiše HOD baetapele ka mokana ga bona ba department chief director kudu wa dikgerekgere Mmago rena Mme Mashilwane chief directors tše di leng gona mo ka mokana ga tšona, chairperson ya rena road agency Limpopo ntate Sedi, CEO ya rena o moswa wa road agency Limpopo ntate Chisane ke a le tamiša. Na wa ka mošomo moko mokopana fela go tla mo go to le tsebiša Mmago rena Mmago dilo di tšhentšhitše le a di bona dilo di tšhentšhitše ge re dilo di tšhentšhitše ntate Mawai re rela ka mokgo ke bolela ka Mmago rena o e leng gore ba ile ba ra ba tsena ka 7th administration ngwaga go feta ba re botša ba re bona ba nyaka go godiša ikonomi ya naga malobanyana mo ba boletše ba kgonthišiša gore ikonomi ya naga ya Limpopo e gotše le go feta ikonomi ya naga ka mokana ga yona ya Afrika Borwa. Mmago rena o e leng gore re boditše gore o nyaka clean governance. Ge re bolela so re bolela ka Mmago rena o e leng gore di-department tša rena tše lesome mo province ya Limpopo, 5 of them are having clean audit and 5 of them are on unqualified. Ke mme Dr. Popira Mathuba. Mmago rena wa re fileng instruction ya gore re dire gore mešomo mo province ya rena Limpopo e gole batho ba Limpopo ba šome. Malobanyana mo Stats SA o confirmile tabela gore no mo Limpopo mo gare ga di-province ka mokana ga tšona mo South Africa taba ya mešomo e decreasitše ke ka lebaka la mme Dr. Popira Mathuba. Mosadi o ke bolelang ka yena ka mangwalo ke ngaka gane yalo go ka no hlakahlakana mo a ka go topa ntate Bokuntse a go lokiša malobanyana mo e be le MEC wa maphelo a ke nyaka go hlokobolela ka tše dintšhi tša di-qualification e leng ka gore a se motho wa mo South Africa ke motho wa qualification tša kua bo Manchester o ka di bona di idea tše gore ke dilo tša bo Manchester ka mokgwa di implementiwang ka ona ka mangwalo ke ngaka ke mosadi wa mathomo o e leng gore the African National Congress mo province ya rena ya Limpopo e bone go le bohlokwa gore ba re a etelele province ya rena pele ba re tša eta ke tshadi pele di nwa maswe re nanga le botša mo re lo gona re le malekgotlaphethiši gore tše ka mokana ga tšona a nyakang go bona di direga mo province ya rena Limpopo we are on the right direction. So ba gešong ke re nthušeng ge re amogela number 1 citizen a rena mo province ya rena Limpopo mme Tokotela Popira Mathuba. Sebaka ke sa gago. Halala Limpopo halala. Halala dikgerekgere halala. Halala White Fleet halala. Ke thomo kwa ba re una le White Fleet. Ai ya a ba re una le innovation no re ka dula fase. Ke a leboga program director our head of office Tatana Witness Tiba molekgotlaphethiši wa kgoro ya rena ya dikgerekgere e le yena ntate Sebataulu Rajoyini ra re ka se no le hira fela ra se le fe tools of trade bara o rata o bolela maka. Here we are today, all our district senior managers, the director ka moka go tšwa go dileteng tša rena 5 of them. Today I'm sure you are happy
gore ba ne ba lla gore a ke na sele a ke na sele le na le sele se ne le se nyaka bašomi mmogo kudu from our media houses, because without you story se a gona motho a tlo bolelang ka sona gore ba ba tlileng mamotla who are committed to tell a good story, because some journalists are only interested in the wrong stories, always bad stories. So even today when we do good stories, come and write about us. We are welcoming you. For me, program director, it gives me a great pleasure to stand before you at this memorable occasion that signifies a defining chapter in our journey to transform the lives of our people. Today reminds us that the true progress, it's a process that meaningful change, it's built brick by brick, decision by decision. Just as Rome was not built in one day, yet every milestone, every step forward demands courage and decisiveness anchored by sound leadership that makes decisions in the best interest of the masses. So leadership is not the art of occupying a chair or wearing a title, a premier, tonakgolo, molekgotla petish, executive mayor. Leadership is about it is the quiet courage to decide when others are hesitating. Ha ba bangwe ba re, "Ai kgone, it's impossible." Ai diragele wena o re ya diragala ene ke tlo e dira. True leadership dances not in the spotlight of position, but in the rhythm of conviction, in the brave step taken for the greater good, in the unwavering resolve to choose what is right over what is easy, and seeking to provide answers to the masses who look to us with hope. Because to other people, boetapele ke ga o tshwere title, mara ha re ba fa title ewe, the question is o dira eng ka yona. So rena at least ha le re file matla di kgerekgere re a reka molekgotla petish re a go lebogiša, because remo due to the decisive leadership ya lena MEC and your entire collective, HOD, and everybody involved. Your unwavering commitment has resulted in us seeing this yellow fleet and the white fleet that will undeniably transform the lives of our people. I can tell you, last year, on the 9th of December, Executive Mayor, we were here with you on the 9th of December, handing over for the first time a huge yellow fleet. And then we made commitment, gore ngwaga le ngwaga, we are going to come back and hand over this yellow fleet. While we are appointing our staff, we will also rebarekele the tools of trade, because we know if we want to build state capacity towards making sure that re direla dilo, we can't do it without warm bodies. Warm bodies also on their own, without tools of trade. O ka se re o nyaka batho ba ye ko mashimong ba ilo lema, wa se ba fe di tools of batho ba tšea tshimoni ba nyaka madzembe. Zona mose re ni disela madzembe, re nyaka ni tšo lema. Tšele tša gore le tlo robala fase ya metlhare, ba re le ba bone ba EPWP ya Ratšhweni ba robetše fase ya metlhare, re ba botša ba re ao a re na selo sa go bereka ka sona. It's gone. You can't tell me anymore. Ashich, the yellow fleet. No one is going to sleep under a tree now. We are going to work, and those roads, gravel roads, are going to be maintained. We keep on telling you that for years, the community have been writing letters, especially to the councillors. And for me, in the past, when we came in, I was receiving and inundated calls from the community members who at least that's what they were complaining about. Sometimes not everybody it's looking for a tar road, because they know for us to be able to complete all these roads that are more than 13,000 kilometers radius, in terms of bringing the tar road in one financial year, it's impossible.
because I'm looking for how much? 340 billion. Our annual budget here, it's 88 billion before. Now, after the midterm review, it's what, 91 billion. So 91 billion, even if ngachi artswalle di patlele, artswalle di clinic, artswalle di sports, artswalle everything, reach budget ka moka, it will still take us 3 years. That's one thing that people must understand, the reality. For us to fix all these roads, we will have to stop everything for more than 3 years, which is impossible, which is not practical. That is why you need the khere. That is why you need the yellow fleets, because people are not necessarily crying for a tar road. People are saying, CEO Chisan, Baritilae, I siple, Tilae, no, I bereke, Tilai, Kimatata. Now, what do that mean? It simple mean, when I eat it's a mae. Leo never know how to pull out in Nile. But Tilae Salawat Lishadi Karaker. That is why we are saying, through you, akere marakwale na narili hirechi gore le khono nahana ke marakwale na ntatechisana le HOD wa lena le all of you wa ye rena ba ka mo ari appointelwa unahana rena ba re appointed go bolaela re patelwa gore re bolaele lena ka mo re le hirechi gore le nahana. We have hired you so that you can think. And what we are saying, Molekgotla Petish, tuba, we have the yellow fleet, we can re-gravel the road, we can whatever maintain the gravel road, but we need to come up with a system that will maintain and strengthen that road, and a system which already on. So it's up to you to go and get the system, or after re-graveling, what do you do so that pula haina tilaele ska senyega ka speed? And you know, they are doing it in mining areas, they are doing it in other areas. That will be the next step so that our people can be happy. So last year, as I've indicated, when we unveiled the fleet, we indicated that we want to strengthen our service delivery machinery. Mara today, we are here again to say, let's continue to unveil. Mamutla, relief, we are saying as the 7th administration, we now are going to give you 5 dozers. Abali 5 graders, the grader Abali 8 front loaders. Rabali 5 tipper trucks, the tipper trucks, reality. Rabali 24 buggies, 17 sedans, 6 minibuses, 20 trailers. Mamtla, we will be handing over a total of white and yellow fleets of 105 units. Each and every one of these vehicles symbolizes trust. It symbolizes accountability. And it is our solemn commitment to the taxpayers of Limpopo. We're saying to Batubaborena, even if you think we are taking forever to visit your village, but one thing I can tell you, the way our roads were yesterday, they are not like that today. Whether you like it or not, the impact is there. Recover system I saw touch in your village, you must understand the system is coming liko when, but years anaku ulela ing, but it's zojiki zinto. While it's chenjilele, kaore refer and we are at your service. Let also be clear, HOD and your CEO, that a fleet becomes meaningful when it turns into action. Once these vehicles leave here today, their impact must be felt immediately. Roads that have long deteriorated. Mamutla, if your reason was to say, arena di khere
di sa le ko Waterberg goba di sa le ko Vhembe di sa le Sekhukhune mamotla they are here. Therefore ka boshiu ha ba tsoga batho ba tshwentse ba bone go tupa leruli gore dikgerekgere di deliverilwe. Ke le boditse gore if it means o le worried le ka Christmas o nyaka go bereka, no one will stop you. If o nyaka overtime re tshwere moreki ka mo morago wa rena moreki bashumi ba public works because ba nyaka go addressa di backlog. Ke kgale re na le backlog. So if ba re bona ba tlo no tšea holiday ka di 25 gore ba bone bana ba peredi ka re bana le bona ba nyaka o bona batswadi ba bona ka di 25 le ka tsoga gae le bona bana mara if ka di 27 o a tsoga gore ke ya mmerekong, no one must stop you. Ke go ba re some senior managers here chair le di project manager tša gao Pukuntsi bona le go botša batho gore no ha re di 15 tša December re ya tswalela maabane ke le boditše ke a Ramathuba ha o sa tswalelwa ka di 15 ha o sa tswalediwa ka di 15 wa ke a bona le matsogo a fokotšea mara ha o sa tswalediwa ka di 15. MEC ke ba boditše maabane ka re la ba bona di HOD tša lena tše bo Pukuntsi ba ile ba re ya China ke re lo diraeng ro benchmarka how the Chinese were able to develop their country. The Chinese are developing because habana tšeo tša lena tša di 15 o na le secular DG ya o tswalela. They are working up until ba bereka le ka Sontaga re ne re le kwa on a Sunday re na go tswara di meeting the factory were working, it's normal. So you akrile re nyako submission ele iri we want to go to China to benchmark so that we come back and implement. Arieng, it's time. Implement now. Implement. Implementation mean hauna holiday. Khanti why? Then let's go to la China. Yang ona mo di nageng tša Africa. A ka se tla ke dumela le ya bo Japan le China. Yang le benchmark ona mo a bolena Africa mo re tsebang gore re na le dikgwedi tše 11 ba bangwe ba bolela ka 12 because from the 15th tša December to the 15th tša January a re bereki mo Africa and we expect that we will grow develop our country. It's impossible. Are you berekeng colleagues? Go botse o tsamatsileng batho ba tsileng botse wa re ke nna ke gorileng o kila bona o ikgantša gore ele wena ha nka itshwara grader ele le tlo kwa ka nna. It feels good. So if you don't want to do the good work, you are not going to really win. So for me re tshwantse re intensify the work ya di kgerekgere are make sure gore this investment that we are giving without discipline it will mean nothing. So vehicles that we are giving you today, please let's use them correctly. Let's monitor them closely. Let's maintain them consistently. We were having an executive council meeting. One of our biggest worry, it's how we were managing our GNT buses. Kore batho ba no raila bus ele ka re se aka ke ya mmusho. Uno iravasa. Lean gore ia bontsha di sign gore maybe the brakes are not the engine nyaka whatever whether ke oil whether ke whatever it is muthu no raila ora se aka ke ya mmusho. When that bus it's parked and it's no longer working, wena o tlo kry mmereko o fika gore re o hiretse gore o rele bus. Akere le tseba gore now if we say we are not having any buses like now, we are supposed to retrench the drivers. So lelena re le fa di kgeregere ke ya hao e rate o tshwana le ga o rata motor wa hao o tsebe gore go na le maintenance gafetša because if you don't do that the day this yellow fleets don't work we can't hire any more staff. We can hire you because you have got tools of trade. So if you don't take care of those white recreate di ravasa hona ba no nka re ke di Christmas o kre ipakile go spoto o pakile ko shebini le ba botšhe ko health ne ke re ke bona ambulance ipakile molong ka ya ka ema house le yona ka lebela until the owner atla ka maraba ambulance o tla tlhalosa gore no dira eng ko molong ka re ambulance e ko clinic ko di community le ko di petlele eno ko molong e tlo dira eng close stocker. So we can't. You will go to the tavern
ka White Fleet badimo ba hao ba o lahla etsa badimo bona they are not a ke re nna ke ba rapela ene ba thieletša nna o phala lena ba tlo o lahla o le ka mohara tavern ba o tlhaba ka thipa ya ba gore ambulance ya mmušo tshwetše tle o rwale a e fitla e kry-a a White Fleet e o tšea di-number e tšea everything ba founela ande wa bona ka mokgo a ba founele MEC ba ya straight Premier ke re ba tseba gore Premier ena o tlo no le dramatizer lefase la tseba gore driver ya rena mang o tlhabile ke le ka tlhoko la tseba furu ke re go tshwana le maabane ke founetšwe ke baduli because pukuntse re mo file koloi re a yo bereka yena o ko spotong o tlhatla o ya hae le bana ba gao pukuntse ba re kganti papa ke eng tše o di dirang bontate ba bangwe ba ya mmerekong wena o ya taverning ka koloi ya mmušo o tlo tšhaba le o tlhomphiwa ke bana so a re respecteng dikoloi tše tša rena re make sure we don't misuse them because misuse of this it's not a small offense it is a breach of trust and which we will not tolerate so are rebuild our internal capacity to HOD as I've already indicated the success of these fleets rests heavily on your shoulders these vehicles are not going to sit and idle because supervisors do your work ka mo merekong a re atla o ratana ke phela ke le botsa kore a se lena di ice cream ha koloi la re ting bana ba kitima ga moka ba e latela ice cream no if o ka kry-a gore wena you are a supervisor who is loved by even those who don't come to work there's a problem with you we have to make sure that batho ba tla ba berekisha these vehicles gore discover for our own personal convenience, but they must be in the field, they must serve our communities. Operators of these vehicles, when you drive into a village or town, remember, because when you are driving a state vehicle, you are carrying the image of the state. When you are driving Koloya Musho, you must see yourself as President Ramaphosa himself, not this buffalo, the real one. Not to Oaduchika Mrawak. As you are driving that car, you must see yourself being the president of the country because you are driving a state vehicle. It means legawi reila utlo reila ka hlompo ka seriti batho ba sko kra ba complain ba re ba le ba koloi tša mmušo bona ba west ma traffic ya phela la ka rena but ba o reila koloi tša mmušo ba phela ba le no let's not do that let's because professionalism and your care and dedication will speak louder than my speech today. When you are driving that car, ka hlompo, you are representing us. Neki le kerekeng ka my other life. Ki babucha my other life with my other church. Ya basadi. Ria kerekeng. Ki babucha ore let's more why kereke ya lena isa tlale. Tari kereke di fukutse ya batho. Ki mphutego. O ke la bona o le nurse ka kerekeng o le nurse go tsena kereke ka balwetse batla ka Sunday wena o busy o pere se aparo sa kereke o opela di fila o phala le ba bangwe your voice is the loudest you are singing di fila ke wena o di thomang o betha le Roslyn a bone selo le Winnie Mashaba combined ba ka se fihle ko wena o di bethe man mara Monday ko clinic molwetse o atla na fitla o tlo ba o kwatetse tsona o no mona o shitshimisa o no moroga motho le gore mara se yena o na opela na ke sa kereke ngele ba ruta batho lo tše wrong it's the same o le mistress o le mem bana ba gao ba faila reg re botšiše gore o tsena kereke efe re ka sae so le lena le di public servant you must know wherever you are representing your government batho ba tlo rata ba ba le tshepo go mmušo ka lebaka la rena. People are saying, no, it's politicians. It's only politicians. Hey, Liboni Madaka Commission. Hey, I will fela. Little Nadi HOD, you are also in fact, you are worse than us. Linadi administrate. So let's build the proper image. Present the proper image of our government by how we conduct ourselves. Let's treat this fleet as an instrument for change. Progress is not loud. Progress is not glamorous. It is a road once filled with potholes, now safely being used not only by our private vehicles,
but equally by our ambulances which want to save lives. It is a school with functioning infrastructure. That's progress. It is a clinic that welcomes patients without a leaking roof. That's when we talk about progress. That is the progress we expect from this fleet. Those which are the vehicles for you to be visiting our infrastructure, you must be able to use them to do that so that we maintain our infrastructure. I told you that for our economic growth, for job creation, infrastructure becomes the center. I can dream. It's only when you see that there is construction, it's when you see there's maintenance of our infrastructure where we will see progress being made. So today, we are all here to strengthen our government capacity and reinforce our promise to rebuild the trust. I want to appreciate to the African National Congress-led government, because if it was not for the ANC, and I see somebody, when I say this, they like saying, no, you can't, as government you are campaigning. Marahati la inali poto lo barabona ANC dirileng. Le mamuta ANC iri rumile ra rume. Akere lena renamo rena rumilo ki ANC kamo. Auna GNU mo Limpopo. Rumilo ki ANC li di khere they are procured by the ANC-led government. Skafuri. You see, what I like about my government, our government, is that it usually habari ruma, habari tumamina, bari rumile to go and make sure there's inclusive growth, to make sure that we fight poverty and reduce unemployment. They make sure that we go and reduce cost of living. They make sure that we go and build an ethical developmental state that is not corrupt. Those are the areas go and see ko manifesto ya ANC. Auna mo manifesto wa rena bari ba rumile ro utswa ba rumile re ska thiba dipotolo ha le bona ke sa thibi potolo ke re Popira Matuba as the ANC. Let me clarify that the ANC has never created a pothole. It's individuals. So ha le bolela ka di individuals ke a le bona o ra le a thaba aga tlela o campaign mara ke tlo le botsa nnete. The truth is that if Ramatuba is corrupt, ke Ramatuba li corrupt. So don't generalize. Lele naka kwa di kerekeng tša rena re malutere ba corrupt, le re Popo o corrupt. Benong wa enka mo ANC le re ANC corrupt when it's Popira Matuba. So we are saying our government will be strengthened year in, year out until all the required yellow and white fields are procured. We are going to continue until all the posts that are vacant and funded are filled. We are not going to stop hiring. Beginning of the year, hiring 31 March, Mureki Kamo, who demanded from all the HODs and MEC, who mpeng procurement plan ya lena, who this year linyako reka di chekai, linyako reka di ambulance chekai, linyako aga dikolo chekai, linyako dira eng. Ha fetša aba khupela hape le bitšangele ya diposo Honorable Maseko plan ya lena recruitment plan. He even asked us to say, all of you HODs and MEC, bring me the recruitment plan. Aba ngwala gore in 3 months time, when you have advertised a post today, in the next 3 months those posts must all be filled. Then if batho ba sa tlatše diposo le late di HOD ke today ke bolela ka bona le late phukuntsi a se rena re ba kree re ba file le tšhelete ha le bona ba sa reke dikgeregere a se rena re pronounce ke le botse rena re patelwa go bolela rena o bolela ona re a bolela a re tlogele. That is why le kwa ha ke fetša o bolela state of the province address ke kry standing ovation, because ke boletše dilo tša mannete bothata ke ba tshwentše ba implemente ba. That's why ku reta today Pukuntsi, because ke rile ke ra mashata ko legislature ke ra mashata ko di radio wa ntheletša wa kwa. You do listen. That's why we are here. If you were not listening, we will not be sitting here. So those HODs who are not listening, pull up your socks.
We need to see things like this happening in all our departments. We want to see, and then now get change the MEC ka lebaka la lena di HOD go change lena. Akere all the MECs ba no ya legislature o tshwana le Ratshweni ba presenta gore bona ngwagao ba nya go reka seli se ba nya go hira batho ba mara HOD a fitlare over my dead body mbibile re tlo kick out le di chief director tša gago ra shela re hira batho akere le rata gore over my dead body o tlo makala wena ka rena re ka se kgone o bolaya re tlo no dismissa a re se no dismissa ra sala re reka. So please, all those who are given positions of responsibility, you must ask yourself every day how to miracle. What is it that I'm doing? Let's go forward with clarity, with discipline, and with purpose. The people of Limpopo deserve nothing else but what we see happening today. Today, ke tlo robola boroko. Ke tseba gore di tsela tša rena di tlo ba safe very soon. Thank you very much. Ke a leboga. Arbetong matso ro Dr. The province's first citizen dilo di change Dr. Popira Mathuba he can sengopu ro buesa zwino ro dogidimela hange masipaleni wa Burugwana ra humbela the MMC responsible for roads infrastructure as well. No, let me appreciate program director and colleagues. As they've indicated, my name is Councillor Moloto, Tabang Desmond, MMC for roads, stormwater and transportation, Polokwane municipality. The first lady, the first woman, particularly in our province, to become the premier Dr. Popira Mathuba. Let me greet yourself, my comrade from the African National Congress. She indicated that all of us here at the front, we are deployed by the African National Congress, the MEC of Public Works in our province, Mr. Dikharekher, because Elenagri, Kinalia na, Pilabona Gerlinam Pushi, Kinalia Nagamo Pologua, Nagamolina, with a limit budget Jagamargabon, eh? I beggar level Lamanaya, I get to fit annual. Or a goofy tell lemon, it will be after so many years. Let me extend greetings to the two MECs, MEC for sports and MEC for finance. Kidumelishele, the executive mayor, our district municipality councillor Kesti, Mamidu Piki, Kiwana Hoshi, Habumuloto Wabra, Nalena Premier Mosadu, reporter go Hoshieti, and I'm happy because even programs and the events Jacomushat, she's always amongst them, and Tobafale 100 support. And I think you can do better, colleagues. Clap hands. Up, you are not clapping hands. We are not happy. Okay, no. Let me extend my greetings to everyone here, particularly from Premier's office, Department of Public Works, and its own agency, Roads Limpopo, and people of media, because I have seen media people are here. But let me just, on behalf of the executive mayor of Polokwane, just delightfully appreciate and give a applaud this particular opportunity, because as it's a fella, Honorable Premier, that our people wanted. Our people wanted a drivable way. They will feel to their workplace, to the Kolonjabona, the business, so that they can have that road. But on behalf of Polokwane, we are very happy and the opportunity to this program to our city, because I agree we are the biggest city
in the province. And I think Premier, le MEC, out of the Locheka Mokabel Divalache, can honor Polokwane Swanjibe Goody Munyana. Polokwane must have that number Yana Goody Munyan. Kararimo Kebrukoni Mokamogayona, Kebrukone Etapelegi Kesti. It must have number on Swanjibe Goody Munyan. So that Rohono Muncharawa, Kennedy, we are part and parcels here, ya CTSS Polokwane. But Agna Manchi, Honorable Premier and the MECs, just to indicate, we are very happy with the progress that, particularly since you came to office, you have initiated so that our people, because public works, I think we were taking a lot of money, MEC, paying service providers. And you will find even our brothers and sisters who are in business, eba yo tsama fela Premier pula e ta fela mabuale ba tishenga magalona tsama le bona. So you will find our people find it very difficult or ba gono drive ba drive ngona, but you know ba ke appreciate this initiative ke drive more and more so that at national government ka ore MEC wa di kharegere, you are always with that brother of yours olo tswa ka kwa party nga kwa ke a bona gare you are friends ngo mmoje a tshechelete mo Polokwane so that kakwa public works ka kwa lengona ka kwale e ona le department tse dingwe di sa di masipala tse dingwe ba di province dingwe di sa perform botsa mothakolo a tshechelete mo Limpopo so that re gone o diela batho ba borona ditsela re gone o diela batho ba borona re ba gone ba drivable. Program director Agna Manchi, I just wanted to appreciate. Thanks a lot. No relevant leadership for Manchuali na aditebo. Ko khopela re dudisha mkhanselara wa rena fase ka matsogo. So, re fitlile mafelong a program ya rena. What's going to happen now, we're going to humbly request the Honorable Premier, flanked by the principals here, to move straight where that ribbon is. And further requesting the HOD, Chief Directors, and Tatetsedi and the CEO to also join. And then Renaba Bangwe Rtlavari Shumisa the binoculars to check. Thereafter, Retlo Dumela entourage, yellow ba maspala ba ma traffic, batla re thusa hore re kgone go kitimela kwa di officing tša rena tša selete. So ke kgopela DJ o no re watlanyana mo ka mmino while allowing the leadership hore ba ekwa ba re khatele ribbon. Re a leboha. Israel